پارێزەرê Kurd Luqman Henan Hemîd îro serê sibê di zindaneke istixbarata Tirkiye Mîtê de li Efrînê li gor ku dîmenan de jî diyar dibe bi giranî hatiye îşkencekirin û di zindana Mîtê de jî di bin îşkencê de hatiye kuştin. Çavkaniyên taybet ji rûdawê re radigihînin ku parêzer Luqman Henan berî 2 rojan ji aliyê Mîtê ve hatibû girtin, bi tundî hatibû îşkencekirin û di dawiyê de îro ji bo nexweşxaneya eskerî ya Efrînê hate şandin, piştre di bin îşkencê de jiyana xwe ji dest dide. Luqman Henan xelkê gundê Hec Qasim yê navçeya mabeta ya Efrînê bû, 45 salî bû û li taxa Mehmûdiyê li bajarê Efrînê rûnişt bû. Herwiha gelek nexweşî jî pê re hebûn. Luqman Henan berî niha jî ji aliyê çekdarên grûpa Sultan Murad ve hatibû girtin û piştî çend mehan jî bi fidye beramberî dayîna peran hatibû berdan lê piştra istixbarata Tirkiye ew girtibû, îşkence kiribû û di bin îşkencê de jî kuştibû. Cemîl Henan birayê parêzer Luqman Henan ku di bin îşkencê de canê xwe ji dest de ji nahiya Balîsan ya Hewlêrê li gel min e. Kek Cemîl berî her tiştî bira rehma Xwedê li birayê te be û serê wesa be. Çima hatibû girtin û çawa hate girtin û berî giştî silav ji te re jî û ji temaşevanê hêja hemiya re û silav ji hemiya re destê we hemiya xweş, saeta we xweş û hezar rehmel mirîyê we giştika bê û ne eva êyekê ye û ne ê taliyê axirî ye. Pir cara girtin, cara dawiyê taliyê vê pêr girtin hatibûn istixbarat bûn, muxaberatê Tirka bûn û siyasiyê Tirka bûn û jinik vera bû ew jî mitercêm bû. Hatin birin gotibîn em ê pirskin, hatin laptopê wî jî birin û telefona wî jî birin. Gotibîn sebeb çi ye? Gotibî teelîq kirî, tefcîrek li Tirkiye bûye, wî teelîq kiriye ji ber misaadeyê ew xelkê ji kampa diftilê mal Efrînê misaadeyê wan dike, nelê ew grûpê çekdar îstîfadê bibînin. Pir tengiyê li ser grûp çê dike û nelê ew grûpa fêdê bibîne. Ji ber wê gotibî em ê tehqîq kirin. Birin û zatê neftirandin. Birin vê sibê berdestê sibê rehmetî bûbû li derê dernexistin, ji hepsê dernexistin, bes şandin müsteşfe eskerî mane bê nexweş bû. Birin müsteşfê cenaze teslîm kirin. Aha, yani ew xwe di bin îşkencê de hatiye kuştin, ne li müsteşfê? Erê qişkê sîrat neme tenê ew kir sîrat xelkê gişke bera kiriye. Dîtin yani. Bi kere bê Tazîb kirin. Pêşî wê jî pir cara tezîb kiribin. Di rûkê de sê cara girtin birin. Di rûkê de sê cara sibê girtin birin lêdan pere jê wer girtin $10,000 careke nîvrû berdan piştî nîvrû dîsa girtin lêdan $3,000 jê wer girtin carek din esir girtin lêdan $2,000 jê wer $2,500 di rojekê de $7,500 wergirtin û sê cara lêdan û sê cara girtin û berdan. Kê ew pere jê distandin keke Cemîl? Kê ew pere jê distandin? Pêş grûpê de Emşat bûn, ew grûpê de Efrînê her carê grûpkî digirt. Grûp ne yekî bi tenê bûn. Carekê yek digirê berdidê îdî digirê. Yek ew berdidê îdî digirê. Vê care dawiyê Mîtê ew muxaberat bûn û siyasiyê bûn. Baş e, dema ku hate girtin we muhawele nekir, hewl neda ku xwe bigihînin wî bizanibin, belkî meselen berî ku ev îşkence lê bibin bên berdan? Belê
پیر گرتن پیر بشه ایواری هاتن جمال برن و دهونی برایم بچوک ما برا دنکر گوتی از دشم واسطک دیه از هرم وای واسطه هر حبسه الجم لقمان برای من معنی دنگی خوا به تلفن بسجلینه تسجیل بکه و جمع رایونه واره اپرا چقاسی و اپرا بکیدم آها چون کسی قد نمایه نویره پرا هر کسی ده گو واسطه دیه پرا دای واسطه گه ایرو على اساس هر حبسه گه معنی پرا گه دنگ بسجلینه هونه وارش برای مرا برای مجی پرا ببه که دنگی خب جبرای مرا هونه واره پرا بدن که آها زاروکی وی چقدر هبون پره؟ زاروکی لقمان نه هبون لحقین. زاروکی وی هبون بله دو کچو کرک کچه مزن 8 سالیه و کرک 7 سالیه و کچک بچوک باشه نها هونه ویل کدره وشیره نها ویل کی خودی لوی درد که برن چکره نها روش چاوه لور پشتی تلفون کردن گوتن واره برای و نخواشه و مستشفى دا تسلیم بویه رحمتی بویه چیش خستخانه عسکری هینان ساعت 4 و ایواره عصر پشتی عصر برن وشارتن زنه مجاجی عفرین انکی زحمت حیا ببن ناو قبرستانه ما گندو یان قبرستانه مازن قبرستانه نزیک روی داره خزمه ما و جیرانه بروی داره وشارتن برای جمیل هونه چپکن یعنی هون دفکرن الدرفة مثلا قال كردن كو خدي مؤسسنا دزجهن سازينا خدي اللي ما فين كردان درت كفن هون دفكرن لوي وان كاسين كو او بريتا قرتنا قليب كان تعذيب كرنا دبن تعذيب اذا كشتنا هون يتشبكن بشتينها ما مستعدل بخوين يعني كش دستي مدار كوي ازي بخوهرم عفريني وانا بقرم وازي محاسبة كن بس هم قلي دكن هم قلي ناكن شو هم قلي ناكن منظمة حقوق انسان تلفون كرن قو تكوني تكي قلي بكي قلي ناكن قناة التلفزيونات تلفون كرن دست مدار که بس ری ام ری تمامی ام ری نزنن ام ری چه زنن ام قلي قابل كنو ام لأوروبا هنا يعني سازين كردان هنا الويدرين عفريني هنا وهر دمي بن بيكرن وانتهاكاتين كل عفريني تشيد بن دكن دوكومنت ورادستي سازين مزنين ما فين مروفان دكن وكا امنستي انترناشونال وكا هيومن رايتس ووتش افانا سازين قالك مزنن قريداي نتوين يكبوي كار دكن بلكي هم خو بكاربن بكهين نوانو برياوان بكاربن دوزا براي خو بكيته مثلا ما مستا دست خوش من ساعت خوش ام ناسکنن ایشالا ام ناسکنن ام دگیرن وانجی و خزمه مرید ما و خزمه ما لأوروبا همه جهانه و ایشالا امجی و هاوجی ناسکنن کس ناسکنه و ام بیدنگ نامینن به رنگی و به وحشیتی و به ظلمتی برای موارد کشتن ام سر را نواسن و قبول نکن ایشالا بله قالك سباس جارة كدن برا سري وسابة ورحمة خديل برايتا للقمان با جميل حنان براي باريزر لقمان حنان كو لعفرينيج علي استخبارات تركيا حزر رحمة لمريا وبيجي جيانا خوش دست